uburyo za Rayon Sport na APR byagenze nicyo cyiza kuko urumva ni yasi makipe asigaye kandi aho bishya bishyira ni hamwe APR irasinyana nayo na Rayon Sport basinyane. Ejo hari umuntu wampaye amakuru sinzi niba yambeshye yambwiye ko bicaranye na Afande nabo yumva bafite umushinga ufatika. Afande nde CDS muri APR kuko ari kintu abantu bishyizemo ngo APR ngo irakize. Okay, ni ikipe nibyo ariko nta kipe ashobora kuza bagasanga Afande Deo yagiye mu kazi kumwe babivugaga tavuga ataho kugira ngo tujye kurindira Deo igihe azagarukira azava mu majyaruguru na CDS arahari ko CDS yabivuga ati Deo niba adahari ndahari cyangwa se umuvugizi. Icyo navugaga njyewe navugaga nti ikipe APR yari ikeneye ko bigenda gutya, yari ikeneye kampani nk'iyi. Ntitwajyaga dushinze APR ngo hari abakinnyi, hari level itagura abakinnyi, ni urugendo ndi gutanga, hari aho itashima kubera urwego rw'abantu. Oya APR ni ikipe igira amafaranga ariko hari raporo y'andi makipe yo mu Rwanda ariko nayo hari budget itarenze, hari budget minadef itayirengereza. Urumva rero amafaranga ayo ngayo yabonetse uko tubona APR yingiyi ergize ikipe zihora mu matsinda mw'abantu mwazikoresha amafaranga menshi. Umupira w'iki gihe ni umupira usigaye gutwara amafaranga. Nuko wenda batatubwiza ukuri bano bantu muri Sudan na management ariko Efrem nuko bano bantu batatubwiza ukuri bo muri Sudan nk'Irari mwicaranye. Nubona ko bari kongera amakontra bano bakinnyi babo ntibasinyisha abakinnyi bashya, nyine mwica bakubwira ngo nk'umwaka umwe twakoresha isizo amafaranga ya naye. Nyine wakumva urwego rw'ukuntu kugira mu matsinda ari ibintu bateguye. Abantu ntibazakora amakosa yo gufata Al Hilal na Al Merrek nka clubs of football only. Ariya ni ziriya n'ubuzima bw'igihugu, ni big companies zikorera za Sudani, zikorera za Dubai, zikorera Arabia Saudite, zikorera mu Bwongereza. Kare akaba ari akantu gake bya bindi byo kuvuga ngo ariko aho ntuyereka nkore ngire na mituweli ntanga. Zari Hilal ni bageraho bakaziha utuntu twazo ibikorwa byabo. Stade ari Hilal nabonaga ejo bundi banasura stade yabo bafite, ariko ziriya ziba ari company zikomeye. Ari Hilal ni company, Ari Hilal ziba ari ba nyirazo abazifite gutya baba ari abagabo bakomeye muri za Sudani no kuri yisi. Kuri yisi Robin wakomeza wari kitubwira kuri twari turi kuri APR. Rero reka dutangirire kuri APR, niyo kipe biri likely kizabona amafaranga menshi muri izi deal kurusha andi makipe yose hano mu Rwanda. Abantu b'introduce iyi company bayibwiye ko ikipe y'ibigwi y'amateka ya kurepresenta ku rwego rwa Afrika ari APR Football Club. Banayereka amashusho ya APR Football Club muri stade Amahoro uburyo abashabiki bayo baba bameze. Amashusho bayeretse na amashusho ya Azam TV kuri match ya APR na Azam Football Club. Azam ari mwinshi cyane, umweru n'umukara muri stade Amahoro cyane. Azam yarakubiswe bibiri kubusa. APR Football Club ibiganiro byayo impamvu mubona bitaragera kuri level yo gusinya harimo ikibazo gikomeye cyane, harimo igihato. APR ifitanye amasezerano n'uruganda rwo muri Espagne rwitwa Joma rw'imyaka 5 n'amasezerano y'imyaka 5. Bagomba kubanza kureba uburyo basettling ibyo bintu kuko Joma ifitanye amasezerano na RDF. Ntabwo ari APR Football Club, ni RDF mu kwambika inzego zose za siporo za gisirikare mu Rwanda. Ariko icyo Joma ngo nayo targetinga kuko hari deduction ku biciro kuko APR iragura, ntabwo ari ukuvuga ngo babibaha ku buntu. Joma nayo icyo yatagetinze mu kugabanya ibiciro by'ibyo iha RDF ni ukubigaragara ku ruhando rwa Afrika ku myenda ya APRFC. Kuza kwibwira rero ngo birahindutse ngo APRFC tuyikuyemo nyuma y'umwaka umwe, umwaka utageze, umwaka uzaba ugeze ariko kuko iyi company irashaka gutangirana na season ya 26-27. Bisa nk'ibisaba APR ibindi biganiro. APR niyo mpamvu itahise ibisimbukiramo. Gusa APR ibyo yahawe ni ibintu bidashobora gupfa kurenza ingohe. Icyo bagomba gukora ni iki? Ni ukureba ngo contract termination ya RDF na Joma iraduhombye iki
ese yakorwa ite kugira ngo APR icakire ifaranga. Iyi Jairuti yemerera APR kuba yayiha miliyoni 5 z'amadolari ya leta zunze ubumwe za Amerika mu myaka 5 bikaba miliyoni ku mwaka. Turimo turajyana neza. miliyoni y'idolari ku mwaka. Miliyoni y'idolari ku mwaka. Ariko uyu muntu witwa Kenisi mu mwitondere Kakoza ashobora kuba atari ibi bya Gasogi gusa birimo. Nicyo nagiye kukubwira. Kakoza namenye ko ngo ashobora kuba ari n'umuhuza ahubwo w'iyi company n'aya ma equipe yandi yose yo mu Rwanda. Kakoza niwe wafashe iyi company mu bintu bya ruhago. Kakoza niwe wayijyanye muri APR, niwe wayijyanye muri Rayon Sport, niwe wayijyanye muri Rwanda Premier League naho turaje tuhajye, niwe wayijyanye ubundi byabanje ari muri Ferwafa tazaho. Ariko Ferwafa ivuga ko umupira champion ari ya Rwanda Premier League. Rwanda Premier League nayo bajyayo. Ntibigutungure mu mpera z'iki cyumweru Rwanda Premier League nayo itangaje Jairat. Oya da turayigeraho turacyari kuri APR. Ariko arakantu tasuje ka Kenisi. Kuba yarabaye umuhuza wa Jairat n'andi ma equipe. Mu buryo buri financial ashobora kuzabyungukiramo. Byamaye. Kuko ngo azajya abona icyo bita agafaranga nyine pourcentage ngo azajya yibona mwa na Simba Sports Club ari amafaranga wumvise. Ari amafaranga wumvise ngo azamuka hi 10% buri mwaka. Pourcentage Kenisi azajya yibona. Turi kuvuga ngo miliyoni ngo y'idolari Kenisi azabona amafaranga menshi mu dira. Komeza. Iyo ni APR Football Club. Nge navuganye n'umuntu wo muri APR indani. Ari mambwiye ati tugiye APR mutarabona iyi diri nibikunda ko APR isinya mu gihe cya vuba. Muraza kubona APR mutarabona mu buzima bwanyu. Ko yari mambwira ngo APR kujya ku isoko ryo kugura abakinnyi. Aya mafaranga ntakuraho ko RDF izakomeza go providing ibyo yagereraga APR buri mwaka. Anitimana ayo ni inyongera. RDF ya Minadef. Ibyo yari isanzwe igenera APR buri mwaka ntibiri buveho. Nono aya ngaya araza yiyongera nk'aya APR yakoreye ubwayo agomba kuyubaka ahubwo ikaba ikipe y'ubukombe. Ntidutungurwe mugiye kuva mu kumva ngo barimo baravuga ati Pakome zuzwa nangaye. Kwa kunda APR yatinya kugura umukinnyi wa miliyoni nka 300 400 bakahita bamugura. Ngo bashobora gukora ikipe itabaho. Iyo ni APR. Muri Rayon Sport rero bo ibiganiro byabaye hagati ya Rishari uhagarariye iyi company witwa Rishari. Yitwa Rishari rwose. Ntabwo wibeshye. Ubwo ni Richard. Na Murenza Abdara. Ntabwo Rayon Sport irahura. Richard Rwegasira. Oya Rwegasira ni boss niwe wahageze. Ni wo muri Tanzania wo nguwo. Ibiganiro byabaye hagati y'uhagarariye Jairat mu Rwanda na Rayon na Murenza Abdara. Ntabwo yari yakabonanye ndasiwo imbona nkubone. Birabu uyu munsi rero. Ibiganiro byabaye bivuga ko ngo Rayon Sport igomba guhabwa ibihumbi 600 by'amadolari ku mwaka. 600 by'amadolari ku mwaka. Ubwo ni miliyoni 3 z'amadolari mu myaka 5. Bikaba miliyoni 800 z'amanyarwanda cyangwa 900 niyo sanagira. Ariko umuntu wo muri Rayon twavuganye yambwiye ngo na bisi bayishyize mu byo bifuza. Nkuko Simba bayimereye bisi yahageze igeze Dar es Salaam. Ifoto twaberetse mu kanya ya Simba uriya muntu wari uyihagazeho niwe Joseph Rwegasira yaravuye kuyizana mu Bushinwa. Iyi ngiyi mubona uyu ni Joseph. Uyu ni Joseph. Rayon Sport amafaranga yagibona buri mwaka mu Rwanda miliyoni 870 ngaho kuri sezo. Kuri sezo bakabaha n'ibikoresho byose by'ikipe ikenera. Turi kwibanda kuri cash ariko ibikoresho byo biri ku ruhande kandi Rayon Sport mu busanzwe umwaka umwe isanzwe ikoresha ibikoresho bifite agaciro k'ibihumbi 25 by'amadolari. Ayo mafaranga yari asanzwe atangwa n'uruganda rwa Kanye waruvuze miliyoni 870. Yes. Ugabanyije na 12 ane civil amezi 12 ku kwezi yaba ari miliyoni 72 zirenga. Salary bimeze bite? Payroll bimeze bite bamugani abagabo n'abagore? Payroll yamaze kugera muri 60. Ubwo Rayon Sport rero 60. Kare. Yamara mbere y'aba bakinnyi 6 Rayon Sport yahembaga miliyoni 45. Habaje abandi 6. None se 6 baramurengeje. Yannick na Kwizera bahembwa ngahe si 2.
abandi 4 nta uri munsi y'igihumbi n'umutoza wa 7 n'umutoza wa 7 nushaka kuvuga 6 oya efure itima yabageraho miliyoni 45 bine bya Yannick Bangara na Kwizera na 7 by'umutoza hanyuma abandi 4 basigaye wenda ubahe 4 ubwo si 8 n'umutoza 7 15 bine bya Yannick Bangara na Kwizera Yannick Bangara ni 2 udashyizemo imodoka Kwizera yemerewe ibihumbi ntabwo yigeze ahabwa recruitment niko babyise ariko nzi ko yahawe installation ahembwa 2 oya ngo hari amafaranga miliyoni 5 yahawe nka avance bazagenda bamukata ko kujya kubona byumvise ariko nyine babariye kuri 2 yugije muri 60 bahita murera iri gusatira aperi ya 70 Jerote nitabare nibanguke ahubwo Jerote izatangira sezita izatangira shimyenda ahantu rero ibera mbi burareyo nibasinyana leta yakavanse irayaka muri Jerote ahubwo Rayon Sport ni ikipe ikomeye Rayon Sport mwasinyanye amasezerano nabo ati none wowe buduhayeho twikemurira ibibazo ikipe ya Rayon Sport ngo iranasabamo bisi ubwo ahubwo nukubaza zirabe 2 ko hari n'indi nayo numvaga ngo umufatanye bikorwa wundi nawe bayiriya so wayizera imwe bavuga ni igishushanyo mbonera Tadeye niko yabyize hakubzamugana ebyiri imwe ibaye y'abagabo sindi kabya ahubwo neshatu hari ba mugani da ahubwo ubwo zaba zibaye 3 ngabo icondo hari abantu barimo bibaza kuri credibility yi Jerote ese koko ni iyi Jerote je nicyo kintu ngiye cyane y'ubwo aba bantu bari serious aya mafaranga nko turi kumva bwaba aribwo bwa mbere mu mateka iyi diro umuntu yayimbwiye kera ariko yambwira amafaranga arimo no muri Rayon umva ntibishoboka nanga no kwirirwa mbitangaza nabajije muri Rayon ndababaza ni Kenisa afite imari ishyushye hariya niwe ufite aba bantu bagiye kuza bave Tanzania njyewe natanga ikisi ngo miliyoni 3 z'amadolari mu myaka 5 kuri Kiyovu 2 n'igice na kuba muri calculatrice nkabona harazamo ibintu by'amaye n'inyuguti nagabanye mu manyarwanda nkabona biri muri miliyoni 100 ndabana ntabwo bishoboka iyo company se yabigiye muri Rayon kuko muri Rayon bamaze iminsi muganira kumva umuyobozi umwe arakubwiye ngo twenge ibibazo byacu biri hafi gukemuka rega mwara amafaranga menshi ngo tugiye guturitsa ukabaza sinkangaise ati Miriyari ku mwaka ntabwo tuzayemera none nuwo mukanya turi mu kiganiro bajije muri Rayon bazana idiri murabonana mwabonanye mwasinye bigeze umuntu arambwira ati amafaranga ni make ntabwo tuyemera ntabwo bayemera 600 by'amadolari ku mwaka wewe ugeze kuzana reka mite nguhuriza ibintu rero ibi bintu bashatse no kubishyiramo kibihira mbere ya Kenisa muribuka tuvuga ibintu ngo Rayon Sport irashaka gutandukana na Kwesa ibi nicyo babivuze muri Assemblée Générale yo muri Serena ya Assemblée ya Marina ninde wabivuze ni kibihira Assemblée yo muri Serena ndumva ari bon ni Claude Mushimwe nziko kibihira ari muri ibi bintu ndabyibutse ko muri Assemblée Générale ajya ku ruhande bavuze ko ngo Kenisa ahita bifata ngo Kwesa ngo nta kintu ngo ibinjiriza ngo bafite dealing ikomeye cyane yari iyi ngiyi bavuga ni iyi ngiyi bavuga niyo mva bakubwira ese rero kukivuga ko ari make oya ngo irashaka miliyari yuzuye miliyari y'amanyarwanda ku mwaka ikanganya na APR ni miliyoni y'idolari APR ni miliyoni ni miliyari n'igice ni miliyari mu Kinyarwanda barashaka miliyari yuzuye ubwo ni naho rero ibiganiro biraza kuba bigira gute biganisha hagati ya Murenzi na Joseph Kwesa na Skol ubwo nyine ibiganiro oya Skol si yavuze ubwo twavuye kuri APR tugeze kuri Rayon Sport none se reka mwereke ntabwo wabonaga ino jezi ya Simba Jerote iri hejuru ya Betway bira ni ibintu bibaho ikibi shaka kwamara abafatanya bikorwa 4 ahubwo ikindi kintu ngena niyumviye n'amatwi yanjye ubuyobozi bwa Skol bwabwiye ubuyobozi bwa Rayon Sport ngo turi ni mariage ntago bikiri sponsorship cyangwa iki twe namwe turi mariye iterambere ryawe niryo terambere ryanjye
uko utera imbere ku ruhando rwa Afurika ugakina amatsinda ukagira ute niko natwe ducuruza. yego Twebwe nimubona umufatanyabikorwa ubaha amafaranga aruta ayo tubaha muzaze mu mudupresente twe tuzabaha n'umwanya w'imbere. Twe twajya n'inyuma twe ni ikibazo cy'ibiganiro Ni ikibazo kuko no mu cy'ibiganiro. masezerano birimo ko umuterankunga mushya wa Rayon Sport Skol igomba kubigiramo uruhare. ibyo rero nabikurikiranye. Skol iri flexible ntabwo ishaka gufata Rayon Sport kuko ntiyayiguze, ni umufatanyabikorwa wayo. Ntabwo twavuga ngo w'igihe kirekire gusa, ahubwo birashoboka ko ari ubuzima bwose. abafana n'abana beza ngo niba bahite babaha avance birukana umutoza. Kemba ngo yakora Rayon Sport ibikeneye avance. Bamaze birukana umutoza. ngo bamuhango y'imperekeza Ngo bahite bishyura abazo numva ashize. Ngabo ico ndayo wamenye yande muri Skol na yahe. Namenye ko urumva je nabajije muri Rayon. None se ibi bintu Skol irabizi? Kuko Urumva amasezerano ya Skol aravuga ngo mbere yo kugira ikintu cyari cyo cyose mukora n'umufatanyabikorwa mushya ugomba kutumenyesha. Muri Rayon Sport barambwiye bati turabanza tuvugane n'iyo company twemeranye, tugira umurongo tubiha, hanyuma twebwe tubone icyo tujya gupresenta Skol. kandi Ikibazo cyabakwesa rero Skol ntabwo ari ikibazo. Skol yo ni oya kwesa amasezerano yazo abarangiye. Kwesa ararangira n'iyi sezo. Naho biroroshye. Kuri Rayon Sport ahubwo biroroshye. Kuri Rayon Sport ndumva byoroshye. Hanyuma rero ikibazo gihari ni kimwe. Umuntu yararimo ambaza ati umuntu ubibamo cyane ayarekane kumwereka Frame ashobora guhita amuvuga. Arimo ambaza ati iyi company muri Tanzania irayatanga nta gisibya ntacyo kubaza. No mu Rwanda irayafite yo gutanga. Ariko se return interest ni iyi company izungukira. Kuko ari win-win. Kuko nko muri Simba kuyatanga ngo byonyine kuri Simba Day ngo hari igihe bacuruza imyenda 100,000. Buryo ngo abafana ba Simba bagura imyenda ntibajye no kuri stade. Ariko Kenisa ikintu yavuze ejo ngabo nta gucika ijambo. Ko ashobora kuzashyiraho uburyo ngo abafana bakajya bagura amajezi ya Gasogi kuri match za Gasogi bakinjira ubuntu kubera ko baguze jezi gusa. Usibye match ngo ya Peri na Rayon, izindi match zisigaye ukagura jezi ugahita winjira. Cyangwa niyo waba uyifite nyine wariguze muri Jairut ukajya jezi zabo numvise zaba ziri mu bihumbi 20 hagati ya 20 na 30. Mbese buruko winjiye nyine ukagura jezi. Oya ni pako wariguze kuri Jairut nayikubesha igwesha ticket bari season ticket. Okay. Usibye match ya Peri na Rayon ndashaka kunkorera imibare. Ariko ntitwayikora tuvuye kwa. Reka tuyikore tuvuye kumva isaha. Kuko ndashaka kumvisha muri Simba uko bo bunguka. Tubihuza ubwo hano mu Rwanda amugana amakipe azafasha no company gucuruza no kumenyekanisha ibintu byayo. Ikipe izabafasha kurusha uko amakipe azayifasha. Ngo se ngo niko mbibona. Reka tuze mu kanya nyuma y'ukumva isaha igeze.